Postoji legenda koja kaže da negdje tamo daleko postoji djevojka koja ima normalne obrve. Legenda dalje kaže da ta djevojka ne koristi one užasne i banalne filtere na svojim slikama. Legenda i dalje kaže da ta djevojka nema tonu šminke na sebi, jer nema potrebe, jer je prirodno lijepa. Legenda dalje kaže da ta djevojka nije ufurana, iako ima malo više pratilaca na svojim društvenim mrežama. Legenda dalje kaže da slike od te djevojke nisu sve iste i iz iste poze. I kaže da nema sliku ispred ogledala, ispred njezinog lica, gdje vidimo samo taj mobitel, a ne njeno lice. Vidimo samo ostatak koji je... Legenda dalje kaže da ta djevojka, iako je kad vidiš ili upoznaš da ona ima momka, ili je ti nimalo ne interesuješ. Postoji još dijelova te legende, ali proročanstvo kaže da sva legenda jednostavno ne smije biti sva izrečena. Tako da možete sami pretpostaviti kako legenda može dalje da izgleda. Sretno vam u ovome dobu